yetta Allah subhanahu wa ta'ala o taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe aadam nemin ɗo en ɗiɗo nemaji mawɗi artikuɗo en wondugon en julɓe nema ɓurɗo mawnude e ko Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴorto jiyangel mum e hoore ndiɗo leydi eɗen juula e rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam on mo jam e fitti e woni e muɗum neliraɗo sabu yurmede wonande nde ɗo tagore eɗen duwano ɓeygore makko nden e dendanangal tambitinoɗo ko addi ko sembini ɗum e fewndo makko e joɓɓitiɓe ko ɓe wonno e mum kon ha ñande Allah subhanahu wa ta'ala roni ndiɗo leydi e ko woni e dow mawri kon wano o fodiri noon musidɓe julɓe tedduɓe la yamira hoore an hulugol Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗo yamira on mo noon kadi hulugol Allah ko waɗi noon kulol Allah ngol ino jeeya e ko mawni e ko ɓuri mawnude kon mawnudhidhin eɗi ɗuuɗi telemma sengo ka moƴƴereji Allah subhanahu wa ta'ala e telemma sengo ka kambaji makko kadi mawnudhidhin no ka kambaji e ka lette mawnudhidhin hino ka yamiroje kañum e ka dewe kulol Allah ngol ino jeeya e ngu way ko Qur'an no yewta ɗi noone e jiiteeli makko noone e jiiteeli ɗi o heɓinani yedduɗo mo Allah fifi fi yiitegen haa o inni innaha la ihdal kubal innaha la ihdal kubal ani ndeeyiite ɗo o ndeeɗo dey ko jeyaande e gootel e mawnudhidhin innaha la ihdal kubal ndaaro sengo ɗerol alqur'an fayda paasu fof ko woni yewtude ko ɓi yiite woto yiite woni yewtude gasen aroyay ɗum nder khutba men on inchallah Allah subhanahu wa ta'ala o daali wondema kulol Allah ngol ko moftangol dendanangal moftede fof no kakkingol adiɓe e sakkidiɓe no daali wa laqad wassayna alladina utu lkitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah dendanangal mofte aditiɗe on ɗen fof ɓe wiwnoɓe oɓe huulo Allah ha onon kadi men mi wi o yo huulo Allah e aya go Allah daali hey ko onon yo gonniɓe huule Allah no o haaniri hulirde noon tigi ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi huule Allah subhanahu wa ta'ala no o haanira hulirede noon tigi hara hay hunde ɗuytaake hay hunde manka on aya jiɓuno sahabaɓe maabiniɓe ɓe weldiɓe aani ko honno ɓe hulirta mo no o haanira hulirede noon tigi e kanko tigi nde kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ɓangini e Qur'an wondema mangu makko ngon e teddugol makko ngon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o mawninaaka o teddinaaka haa ka seffondir e makko ɗum tigi ka haani ɗon tigi Allah daali wama qadarullaha haqqa qadiri wama qadarullaha haqqa qadiri ɓe mawninaali Allah haa ka ɓe haanimo mawninde ɗum tigi sabu fii makko no mawni o sifii gootel ɗum o sifii gokkunni ko fii makko mawni kon e nder aya on wama qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu qabdatuhu yawma alqiyama wassamawat matwiyatun biyaminihi Allah gaali ɓe mawninaali Allah hattirde taw haana mawnineede ɗon tigi tigi ko waɗi noon ndi leydi no ndi foti fodde leyɗeele ɗen jeeɗi e ko woni e majje kon fof o wii ko tamande makko ñande darngal wassamawatu matwiyatum biyaminihi kammuɗi ɗi jeɗɗi kañum kadi o sowindira ɗi o jogoro ñaamo ngon ɓaawo nde o tami leyɗen ɗen jeɗɗi o tamiri nano ngo waawuɗo wadde ɗum ɗo
so a wiyama ɗo jooni wondema sakoye sappo maaro no ɗo ya ƴettir koye juuɗe ɗen ɗiɗi junngo kala jogoo sakohoye jowoyi ɗum welanama na noon kone kammuɗi jeɗɗi leyɗel ɗe jeɗɗi sowindire o jogoro ñaamo leyɗel ɗe jeɗɗi o moɓindira o tamira ngoya oɗo timum hino mawni ko ɗum Allah daali wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabidatuhu yawma alqiyama wassamawatu matwiyatun biyamini ko ɗum ande taguɗo o wiwno yo huule hattirde no haanira hulirede noon tigi ɗum mapinno sahabaɓe aaniniɓe jiɓi ɓe ɗo yo e aru hari ɓe laggama fattakullaha mastata'tum ɓay hewtata ɗawa ƴedde ha ka wawɗon ɗo ɓay hewtata haqqa tukatihi joni noon fattakullaha mastata'tum hule Allah ha ka wawɗon ɗo ko ɗum waɗi malaika ɓen tawno neɗɗo no yewta konngol ɓe tawi mo jantoro inde Allah subahanahu wa ta'ala mo jantoro Allah konngol ɓe jentingol ha o gayni ɓe inni yo ɓe windu baraji maggol ɓe windi ha ɓe tawi lannata ɓe ari ko Allah ɓenni men tawi jiyangal ma no woola konngol mi winday ɗum baraji ɗin goɗɗi goo yaltata mi winday ɗum baraji ɗin goɗɗi goo yaltata min tawi mi wata windude baraji maggol Allah wi winde konngol ngol windo inde makko ngol ngol ɗon ko min duwa yobbude ko wolɗon ko o wata windude tawi ɓe taw jiyangel ngel no wiya ya rab laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika ɓay ko ɗum ɓe tawi mo wiya ya rabbu ko ayyo jooma laka alhamdu yettore wonanima kama yanbaghi li jalali wajhika wono ɗum feppodiri e mawnugol yeeso ma wa azimi e mawnugol sultanika cembe ma e doole maɗa tawi minen min anda no yeeso ma ngo mawniri ko a honto ngo mawni min anda no cembe maɗen e doole maɗen e manngu ma ngun e teddungal min anda ka ɗum hatti e mawnugol awa min yettima beru ko feppodiri ɗo wo tawi ko ɗum ɓe tawi mo wolde tawi ngol ɗon konngol ɓe wawali windude baraji maggol Allah wi winde inde makko ɗon e ko wi ko yoɓoyamo laata ko ɗum waɗi fii oɗo no mawni o wiyeteɗo Allah musidɓe julɓe tedduɓe l'islam o tindini en kiiji ɗi anndanɗo hoore mon ko kanji woni doose ma ɗum tugal ko wiyete kon jama ko wiyete kon wuulidugol ko wiyete kon société ko wiyete kon le fondement d'une société solide saine pieuse et rentable par ce que oɗo muji kama oɗo suuseeji enen ɓe jama wuuliduɓe ma wonen e juɓɓudi wonen e laawol si waawi wuulude si ɗum woofiti hara en alaa ngurɗan e wuurata hannde ko Allah subahanahu wa ta'ala yewdi fii mum konka qur'an o tindini rasul sallah sallam nenaaɗo tindini ɗum sahabaɓe ko honno jamaa wawata wuuri yirde taa ɓe wuuriday e dow juɓɓudi e dow organisation e dow constitution e dow ko wiyete structure bi mana geɓe ɗen sende mo kala hen ɗo lowre mum laawol heɓo no fokkitire e no yaare tiiberu ko hojjira e wuure ɗo kon yo wuure e hoore ɓuttu e hoore teddungal ko nelaaɗo on timbinno kon fanni kama na ɗon artaka ɗum waɗaka haray annde yimɓe ɓe ngalaa gurɗa haray ɓe wata wuuru ko ɗum noon qur'ana o ɓandinino ɗum neeɗi o wi on saria mo addi ndin juɓɓudi ndi o addi ndi ɓiɓɓe adama fof wawata tumbaade e nder muɗum on constitution or régime ndin juɓɓudi ngullaamu ngal wondigal nden tindinaande
ngal fewtirgal si tawi yimɓe ɓen tumbaki e mum ɓe wonaali e muɗum haray ko ɓe wontoyta ko ayruɓe ko wartoɓe ko haɓoɓe Allah daali fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum yarni ɗon hiɗon hooli ko ɗum woni maana aya on no firre seeɗa yarni hiɗon hooli si tawi tun on hucciti e ko yamira ɗon kon e ko tiddina ɗon kon on hucciti e sharia Allah o on hucciti e ñaawore Allah nde on hucciti e ko alqur'ana on tindinta ko e ɗi article ɗi o législation wiyeteɗo qur'ana wiyeteɗo islam Allah daali yeeteɗan so saɗi ke ɗum on hucciti so wontota bonnoɓe ka leydi saɗɗodira en ɗam ko ɗum wontoto maana aya on no sa tawi goɗɗo ka trawon route le prince mo dari camion hino arde ka o dari ɗon ngal yaade 100 kilométre ngal jogude vitesse ñano ara tawama mo dari ɗon wiyama hey ko an yeeto lan sa bottaki ɗon jooni si camion wal ngal halkatama ko ɗum maana ko hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum nde wonto ton bonnoɓe ka leydi an tufsidu fil ardi ɓay noon oɗo séria o salama o jaɓaka o yawitama o sabotama o añama o jiwdama o haɓama mi taccini ɗum haɓuɓe sharia on e haɓaɓe ɓen e wonɓe haɓude ɓen eɓe tawa kay mumɓe Allah tawni o planète ɗo hannde hay goto e nder adna on ala e jaam goto ɓuccina artika Allah wiwnoɗo par ce que Allah daali wa tuqatti'u o siga mubalaha lil qat'i Allah wiyaali wa taqta'u arhamakum saƴon enɗan ɗan ko ɗon ko gol hiwragol kawu ma bappa ma tawe gol dennabo ma feer kono noon wa tuqatti'u taƴƴiton ko memmingol guerji saƴina bombuje pellidira waridira haa gasa tawa jooni paykun daroto tawa nene mum e bam mum warama bappa mum warama ala ka o jokka enɗam on kay ko ɗum wiyete wa tuqatti'u arhamakum ɗon fewndi yimɓe ɓen no maydi e nder o adda men sabu ɗi jeerɗi wonɗi wadde tawa wonɓe mayde sabu heege e jaangol e angal ka hoɗe e angal ka wone e angal wondeteeɓe e ande e suno e miijo ko jawle mum perdina e ko ɓiɓɓe mum maayi wonɓe mayde nden mayde ɗon ɓuri ɗuurde eɗe bombuje ɗe woni yande hoore mum tawa ɗum ɗo fof nene mum e baam mum koko Allah subahana wa taala yebta kon ko wiya kon ko Allah pippini ko na ɗum marta ba wona alqur'ana ñaawirte wona sunna ñaawirte kala ko alqur'ana togi kon na ɗum wowlete ɗum ko violation des droits de l'homme si alqur'ana wii ka jeene ko violation des droits de l'homme si alqur'ana wii riba ka gollire ko violation des droits de l'homme si alqur'ana wii yo rewɓe tiggo ko violation des droits de l'homme si alqur'ana wii wata gorko jombu gorko ko violation des droits de l'homme tawi noon tago ɗo no woodi yoga e piiji ɗi tata timmemama haray ko kanko tigi memminta jeero haray sagode men Allah woni fiirude ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya min arriba fa in lam taf'alu fahzanu biharbin min allahi wa rasul hay kono yo gonime hule Allah tertoɗo riba si on accali hande on déclari guerre hakkude mon e Allah joni noon conséquence ɗin albalawol ɗin probléme ji e nder aduna on hannde adda on hari hino e jam ko tawata kon adda on ko masiwi e hoore mum kon ko wiyete kon économie ko wiyete kon ɗeɗo jawle ko ɗum ɗo woni koyɗe yimɓe ɓen si ɗum soppama haray ɓe yaniɓe suɓɓitike
wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Allah gaali taw ƴettu jawle monɗe ressource ji monɗi pétrole mon on ngaluuji monɗi bauxite mon on pétrole mon on kala ko gasirɗo wuurirde ko fof wataw ƴettu ɗum jonnon kuyɗe mon ɗen ɗen jawle ɗe Allah waɗani on ko daroron si tawi jawle ɗen bonnama ɗe perdinama haray koyɗe on tigi ɗen soppitama mo jiggade o yana o wata wuurde ara yande ɗen joni noon si tawi économie adna Allah o fof ko ɓe yimɓe fuufala fuuɓe ɓe qur'ana wi sufahaakum tawa ala e maɓɓe lottoɗo longal ala e maɓɓe fewtowo qibla tawa woɓɓe e maɓɓe ko woni mbari mum bimbi e kiikiɗe ko bare kunkun tambiku ta woɓɓe e maɓɓe ɓeygu muɗum ko gorejo mum timmo mum gorko si tawi ko ɓeeɗo woni jiiɗitude économie adna o haray article Allah wino ɗo watta ƴettu jawle men ɗe jonne nde fuufala fuufa on say haray koyɗe men ɗen ɗe heelama haray gurdam ala gurda wata wonde ande ɗe ɗum ɗon kala ko wiyete ressource e ko yimɓe ɓen gatta wuurirde kon fof ɓe waɗi juuɗe maɓɓe nde ko kamɓe ɗaɓɓitata ko kamɓe ittata ko kamɓe tinditata hakke maako ko ɓe himmani jawle yimɓe ɓen ɓe wattili memmingol jeerdi ka tawno stabilité politique no woodi comme wona Libye Libye jo yoɓata l'école yoɓata courant yoɓata ndiyam ino ɓurtini top no noddinede no juulee huɓɓugol ɗo yiitenge tawata geɗanta ko aduna ta ko pijjowgugol ɗum jawle pétrole sifa ɓen ɗon e sifa ɗin ko lutti e jeerti wonɗi wadde e nder aduna on ko yimɓe woni warindirde e conséquence ɗin jeerji nde ɗo sattene nge heege e o angal marsugol ko tagore nden wondi e muɗum ko fof neni mum e faam mum koko Allah yetta ko hana no wiyanoɓe julɓe ɓen ɓe wonno julɓe hana no leyɗe julɓe ɓen ɓe wonno julɓe ɓe woni nunduɓe ɓe woni feewɓe ɓe woni senduɓe ko woodi kon e hoore nunɗal sifa no aranɓe maɓɓe ɓe wa'unono seydna Oumar bunil Khattab président de la république mo neɗɗo arno ka mu'um ka bureau makko tawi lampu no huɓɓi o ɗannini on lampu ɗon o huɓɓini goɗɗo tawi ɓe woni haa ɓe fokkiti oya wayniti taw ɗowtimo seeɗa wi Oumar arti hakkemi nanngam ko on ɗum ɗannini lampu huɓɓini lampu kadi o wi adomi laamaade hari miɗo mari weltiɓe mbarimɓe sifa moom ɓe mi yanngodi e fay yagala jooni noon mi laamito jooni noon miɗo haltina jawle yimɓe ɓen jawle leydi mo ari ka bureau an ɗo taa ko addimo ko fii komi joƴƴinira ɗo kon komi wona yoɓireede kon e hino lampu mo état o woni garbirude o mo ari ɗo tawa ko mo anndirirno Oumar ko ɓe weldi ko haaju makko personnel ari yaata e administration o e hino lampu an ngo ngoɗo kaka salaire an ka jimami garbirata mo sifa ɓellamɓe sa ko sifa ɓellamɓe nunɗuɓe fewɓe sennoɓe bonna hanana momoɓe ko jama o kasi kon yarata goɗɗo andima ka anda anna sifa aɗa leyɗi julɓe ɓe jaɓuno wonde leyɗi julɓe ɓe tafi yimɓe maɓɓe ɓen e dow tafande moƴƴere ɓe waɗi ko wiyete fondement société l'islam mo nelaɗo fondono sinki o tabintinni nene goto yaagal hakkude julɓe ɓen tabintinni nunɗal e peewal ko tawata hay woɓɓe maɓɓe adoɓe natude ko ɓe holli preuve mum sahaba ɓe nangi ɗuno e goɗɗo setewol monnagol tawata dendanangal jawle maɓɓe no derto woɓɓe maɓɓe wi sa tinkiri joni
a naati l'islam ɗum ɗo fof kadi ko ande a naato e aljanna kadi o wi hara komi fuɗɗorta naatugol l'islamu on koko yimɓe heeferaɓe menen heeferaɓe fof ɗummodiri ɓe ndaari ɓe tawi ko min ɓe ɓuri hoolaade kala ƴetti mbuukoye mum jonñini yomi soodanoye ɗum maasiki mumon mi soodoya ɗum haa moƴƴa nangonmi ɗo hara koye mi ƴettu hoolaare komi halfinaa kon mi jogi ɗo jooni kaa ko ɗum mi naatirta l'islam o jikkama abda'u bihi imani tawi ko ɗum ɗon fuɗɗori gonɗalal ngal haray masanal ɓe ajjitimo o hootiji tawi julɓe ɓen so jattuno kamɓe jeyi no daganni kono ɓe ajjitimo o hootiji e muɗum mo kala e kaali tawi ndeetu maɓɓe kañino ɓe anndi jaɓaama ɓe pellitiiɓe perri waftide mum kaariɗo naa ko jelu jonnonoɗa lan ko hasaba nanga ndaari o maajidi ɗo sino feppodiri e mbuuɗi ko jonnoɗa ko o ndaaro henna no ɓuri woni mi tañina ko mi yawno mi heɓatano waɗum ɗo mo kala hetti ko mum kon few o inni mo kala hetti ɓe wini o wimi heynata l'islam aɗana islam ta ko sifa ɗin gayi ta ko sifa ɓe yimɓe tafi ɓe safaɓe e hoore diina ɓe tawata ko hay ayɓe maɓɓe ɓen no seeditaniɓe wondema ko rasulu tafuno kon ko o moƴƴinno kon yimɓe ɓe o moƴƴinnoɓe o tafuno ɓen ɓen ɗon ɓe dominayi aduna on sabu feewal maɓɓe nunɗal maɓɓe jikkuji maɓɓe moƴƴi wono André Malraux le célèbre écrivain français o wi le 20e siècle c'est le siècle de l'islam o wi l'empire que Mohammed a créé dans la grande Arabie s'étendra jusqu'au cœur de l'Europe o wi ko Mohammad sinti kon ka leyɗe arabe ɓen ga o wi ɗum ara yaha ka ɓernde Europe ɗo hay hunde wata darnude ɗum Lamartine le célèbre écrivain français o wi si la valeur d'un homme se mesure par ce qu'il a pu faire pour l'humanité en peu de temps o wi je me demanderai qui sera comparable au prophète des Arabes wo si tawi valeur neɗɗo hittugol neɗɗo ko andirte ko sabu ko o nafi adama yankoɓe ɗen e dumunde falɗude nde juuta hay seeɗa e nder 23 ans duuɓi no gayi tati tawi o sinti ko luttata ko hay hunde wata ɗifude fimin aduna o wi miɗo humpa ko hombo eɓɓidirte annabaade julɗo ɓen on ko français de Péter woodi Lamartine joni noon c'est une société qui a un fondement basé sur une théologie, sur une spiritualité, dans la justice, dans l'honnêteté, dans l'équité, c'est ce que le prophète Mohammed a fait comme État, comme une organisation, comme un empire qui restera toujours vivant dans l'humanité et dans ce monde. Voilà le vrai prophète. joni noon nene e baaba taw heɓugol ɗum ɗon taw ko moƴƴingol neɗɗo sabu ko neɗɗo on laamoto gendarmerie o ko neɗɗo on laamoto police o ko neɗɗo wonata ministre de l'économie jogoto ngaluuji leydi ndi ko neɗɗo on si tawi neɗɗo tafaaki moƴƴinaaki haray ko sabbe développement kañum e ɓantal hay si tawi ka yiltorɗa o ko bauxite e pétrole uranium si tagaɗo moƴƴo heɓaki e ɓiɗɗo adama no hato jinna e kafede e moƴƴinede ndaare Allah heno yewta fi sappugol fi moƴƴingol jiyangel mo miɗo faalama formude hara ko min tigi contrôle ha wona momi faala o sina ɗum a naɓoyta dongan Allah daali annabi Moussa o wi waɗi tusna ala ayni mi faalama moƴƴinde yo Moussa mi faalama moƴƴinde mi faalama wadde ngaaji mi faalama wadde muññiiɗo mi faalama wadde feewuɗo mi faalama wadde yondiniiɗo mi faalama wadde suusuɗo mi faalama wadde gaynoowo haay simi immine ka yaatato Allah daali waɗi tusna ala ayni mbiɗo faalama formude ko par ce que ɓiɗɗo adama tagangel no hato jimmi e moƴƴineede
ko waɗi noon ko woni mo kon kanko adama on si tawi o moƴƴinaaki bone makko o ngurɗinoto o lorray ko piiji ɗiɗi composé tagaaɗo piiji ɗiɗi ko Allah daali ko Allah daali wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa nafsin mi wondiri e on neɗɗo mi wondiri e giwonki wama sawaha mi wondiri e on taguɗo on neɗɗo fa alhamaha fujuraha o aawi e makko jumonal bonki makko wa taqwaha e kulol makko Allah towno composé kanko tagaɗo goɗɗum no hana éliminede loote so woniri noon tuttay ko domini o ko ɗum o wontata ka sotte tawi ko fujura on bon domini o wona gujjo o wona mo heftata o wona jamfotoɗo o wona warowo o wona rufowo ƴiiɗa si tawi ko takwaha on domini o wona peewuɗo o wona nunɗuɗo o wona nafuɗo ko ɗum o hanaka accitirede ni ko ɗum watti qur'ana wi kad aflaha man zakkaha gonɗimanama on laɓɓiɗo ki wonki on laɓɓiɗo ki wonki o malama wa kad khaba man dassaha gonɗi malkisama on tutuɗo ki wonki e bone e ko boni ko ɗum watti neɗɗante o mo mari kadi côté ji ɗiɗi janibuji ɗiɗi le côté matériel et le côté spirituel aljanibul hissi ay almaddi waljanibu ruhi aw almanawi ko ɗum compose tagaɗo si tawi noon tagaɗo on gartaka o tafa o moƴƴina haray ko lorrowo waɗa o wonta lorrowo mo miijotako ko moƴƴi aduna mo waɗata ko moƴƴi aduna hay si galuuji leydi fof mooɓama o jonnama hatta o yaltita ko o woni gon sabu o tafaaki o moƴƴinaaki ɓen ɓe nelaaɗo moƴƴinno ɓe tabintinno nene gooto yaagal hakkude maɓɓe ɓe yiɗindirani Djawledhen e jaahu on e teddungal ngal ɓe accindirani haa kadi ko wona wardede timum ko naaɗi goɗɗum e maɓɓe kamɓe autorité on laamiiɓe ɓen banque central maɓɓe on ko wiyete baytul mali on kon heewuno haa hibbiti tawi jooni alaa ko jawdi waɗee tawi a ittay zakka alaa mo jonna mo jonnuɗaa wo yondinaare e beewal e kulal Allah haariimo walaa ko waɗa jawdi baytul mali on heewi toonde Umar bun al-Khattab haa jiɓaa kon ɗum Djawledhen watte o windani gouverneur aji makko ɗin fof mo kala yo windan mo liste miskinɓe ɓen addanamo jooni mo marno gouverneur wiyeteeɗo Umayr on o arde e liste on tawi ka inde dow ko kanko Seydina Umar wulli wi gouverneur an miskino miɗo jogii saabi jawle julɓe ɓen fof mi senndaali kaa mi jamfike o wi Umar a senndi annun ɗi e jam faati o wi kono a yamiriime minen ɓe lamminɗaa ɓen yo min ƴettu jawle amen ɗen min okkitiraɓe men laamii ɗen mais jaka mi okkitiriino haa mi woniino miskino mi anndaali Umar gouverneur o monsieur le gouverneur Seydina Umar waɗanimo 100 kilos tati kañƴi wiya ɓeeni ɓay o yaltitii ka makko kanko e ngal donngal ɓeyngu monsieur le gouverneur madame du monsieur le gouverneur yii monsieur le gouverneur tawi ɗi on jombimo o yiiraalimo donngal fotungal ni o wi kodi jam Umayr ko honɗum ni o wi kaka amir o miwri o wi miɗo anndi ko tongiwɗa na ɗum mi lanndima ko honɗum ni tawi reedu makko taƴii ɓay o addi o udditii debbo on tawi ko kanŋe ɓeygu gouverneur o ronditii juuɗɗen pesi wi moodi makko naadaniiɓe adnaka maɓɓe hari ɓe e jam sifa ɓeeɗo
société heɓaali gouverneur ɓe madame le gouverneur harana kala ka jawle wujjete yaltinte ko ɓey nguuli président ɓe ɓen ko ɓey nguuli lamɓe ɓen oɗo ko debbo nodduɗo faabo wi moodi mum naadani ɗum adda ka makko fi kanŋe naati ɗo woɓɓe ɓen lamɓe aranɓe lammini goɗɗo comme juge gouvernorat fof o yeeyo waɗi duuɓi tati o heɓaali mo ñaawa duuɓi tati ko juge ñaawo o heɓaali mo ñaawa woni ndaara kam mi adda ɗo ko yimɓe kewɓe nunduɓe to wonɗo haaliɓe alaa ɗo hay gooto aaliiɗo alaa ɗo o ugginii ko juuti o ɓanti o wi way mo feewa gooto no ɗo onno ɗo o wi jooɗiiɗo ɗo duuɓi tati no ƴedde salaire ñaawaali gollaade hay ñallal wonko o woni bonɗo o mooɓi dossier ji makko fof o arti ka président o ka amir o wi amir a namuɗaami ton woni duuɓi tati mi heɓaani momi ñaawaa commune fof ko nene gooto fof no weli fof jangondirta njelo fuɗɗotata business ceedoya sirete jatta kala programme hunta fof koye jangodiral jooɗa tawale ɓurɓe ɗudde ɓe hikande kala mi umra ɓe makka kono oɗo o tawa heɓanimo ñaawa o wi amir mi heɓanimo mi ñaawa duuɓi tati mi tawi komi woni bonɗo mi tawi komi woni feewa miɗo ƴettude joɗɗi mi ala kollude amir o wi yaw wona ɗon salaire ma on no daganima non so wattidi o arta joni noon ko ɗum wiyete fondement de société daragol wiya kaari ko bonɗo kaari feewa kaari ko gujjo kaari koye nder kaariɓe leydi koye nder société o si kaari kadi marti embale kadi ko kaariɓe ɓe huwodiraɓe kadi ko goɗɗo e ɓen kadi arata ɓayna goɗɗo goo istoyte to si mujjitama on safaka o moƴƴinaka ko hakkude yeeyuɓe ngalu leydi fof million ji fuu fala fuuɗi wo ko ɓe wonno moƴƴuɓe ɓen ko ɓen feƴƴi eko heddi konto suka fa ayna tadhabun konto suka e angal lunɗal e angal fewal e angal kulolal premier pas fondement société ko tafugol neɗɗo waɗugol neɗɗo moƴƴo par ce que la ressource humaine est une ressource importante et primordiale. Elle fait partie des fondements de base pour une société stable, équitable, pour parler du développement. Forcément. Ko ɗum saguɗo on adodi ko tafugol yimɓe men taw moƴƴinaɓe kam sabu ko kamɓe jeerata tay bonɗo on jeeri haray martata ko ɗum waɗi sowno kala nde Allah no yewta fi nemaji mo wonanaɗi ɗi o waɗa ɗi jiyangal mo yewta fiɗɗe fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar ɗin fiiji ɗi Allah yewti ɗon ko suratu nur ko ɗin ɗon woni fondement de base si kala ko wiyete développement fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara jiya ɓerɗe maɓɓe ɗen fewtay e saguɗo on ɓe anndamo ɓe wotiɗinnamo fiyo ɓe wawa wonde yimɓe Roger Garaudy o wi on peut pas être humain sans le divin e wata pottodirde Allah woni yimɓe e pottonde Allah woni mummunteji yursili sama aleykum midrara o addanayi on ndiyam saƴo janno moƴƴiri yursili sama ɓay kalimatu yursil no wawi wonde nema no wawi wonde asku nema ko ɗum watti midrara en accompagne woni ko yursil ɗum haray so midrara en arade haray ko alfala on kadi yursili sama aleykum midraran wa yumdidukum bi amwali wannayi on jawle wa banina e ɓiɓɓe wa yaj'al lakum jannati o wanna on sarden ji wa yaj'al lakum anhara o waɗana on canɗi pourquoi ndiyan saƴo janɗan ko ndiyan canɗi ɗin kadi wowla ndiyan saƴo janɗan no contribue ka yareteɗan e ka remirɗan anharan on contribue ka barrage ji hydroélectrique siyo énergie heɓo courant heɓo usine ji moƴƴine
yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara o yi o haali fi ɓiɓɓe ɗo ndiya bandiru yeddundumo haa gasi faalamo dartade o limti nemaji ko waɗanimo o woodi fi ɓiɓɓe darni wa man halaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida ladali e ɓiɓɓe ɓe o seedi يا يغو أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخطوط كما يقول جومرا إلى Djawledhen jaka fonno man do baal ci développement comment ɓiɗɗo adama sahiɗo heɓo muɗɗinaɗo jannaɗo mo aɗinta selluɗo aawa e muɗum e pewal e kulol Allah aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum jami'an astaghfirullah الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة مسيب جلب تدوه وطنين حكي لدي جلال دمين وطنين حكي لدي دمين فلما تنغو كني أغل كتون أغل كورت أغل أنك لدي دمين كنما جمولي دي الله أبتيه ɗi o darndori yoga e jeyaaɓe makko ɓe tawata en padondiraa e ɓen peewal e kulol Allah e kurtanagol Allah Allah darndoriiɓe o ɗaliɓe ɓiɓɓe ɓen sowno ka ɓe faalaaɓe ɗon annabi Ibrahim ko neɗɗo mo Allah yiɗi mo Allah teddini kono ko ɓanni duuɓi 90 mo yuude Allah okkoran ɗiɗɗon so Allah okkoroyi haa kanko siɗo wi ɗiɗɗon heɓide kono hade mi nawyi ɗi الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء يكفي الله أم بقول لنا كنا يو إسماعيل وإسحاق ومن جوما صلى موجب النبي زكريا يونين تعالى سيفي دون نون إن أردوري تقولون إستياسيون مكو أن كنا يو مكو إكرام تتبول ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ذلك من نوي ميرونكي في يدن آتي هور من فوكي لم يكن كما بغوران إمرتك يرمي لما بلو قلوا دورياني بيدو kammo anndi ɓe neeɓitata ɓe fottu fahabili min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya ya zakariya inna nubashshiruka bighulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablin samiya zakariya min otima ɓiɗɗo wiyeteɗo yahya jon noon Allah siki on ɓiɗɗo wan noon baabajo toriiɗo ɓiɗɗo mo wiwno ko sifa o ni faala Allah tunniɗo faala ɓiɗɗo kono ara ko sifa o o wii ɓiɗɗo saako jiɗo ballo am mo wallanmi e programme diina ka mono rona annabaaku e gandal ngal e peewal ngal waɗumo weltoraaɗo Allah okkoran ɓiɗɗo kono hara ko sifa o kono waɗi on ɓiɗɗo artum Allah wi enene an awa awa ɓeya nani na a ɓeya siyoɓe daamo siyoɓe biiɓe yawɓe guine gen yawɓe kaporo wartoyo anna ɓen dey ya yahya khudil kitaba bi quwa wa ataynahu lhukma sabiya jogitoro deftere nen doole sa heeɓi ɓiɗɗo mo janggata qur'ana sa heeɓi ɓiɗɗo mo fiinata ko hadis sa heeɓi ɓiɗɗo mo janggata diina anndu kata naati ka nde suudu ma anndu a martinaali ceerno ya yahya khudil kitaba bi quwa wa ataynahu lhukma sabiya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya wa barran bi walidayhi hari ko neɗɗo kulo Allah hari ko nebiniiɗo hari ko o yankiniiɗo hari ko ɗiggan ko neeni makko e baaba
ɗum wonno on ɓiɗɗa jooni noon kala e meeɗen ƴoƴu kun seeɗa o tamatik ƴoƴu kun seeɗa o ka sikka hay gootum ɗadaaki ka tuɗal ka qur'ana hungetee ka peewal woni ka fiɓuu janngetee jooni noon ko maale ɓen ɓiɓɓe safiiɓe mahiiɓe e hoore diina heɓoo si wiyee en martinu si ɓen heɓaaki annde haɗay koye sama kala won ɗum noon qur'ana yeetitee aaye no ari e suratu Taghabun aya 16 ɓen aayeje no wurdini tele mbattango ka ɓeygureeji men ya ayuha alladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhu hay kono yogonime yoga e ɓeyguli mon yoga e ɓiɓɓe mon ko ɓe ayɓe mon reene e maɓɓe tuma heɓuɗa daño tawata ka ɓeygu e ka ɓiɓɓe en mbaharay ɗum no wurɗini qur'ana le précisi wiɗi inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum Allah daali wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim si tawi noon on ƴetti disposition no moƴƴiri o waɗi ko duwa ɗo wadde ko si tawi on heɓoyi soñda e maɓɓe angal peewal haray mo waawi yaafaade ɗum ɗon kono si tawi ɗum a jooɗike woni papa e mama on ñaami on yari on janngii alaa toon juɓɓe anndaaka sino waawi lootagol lonngal ko morotooɓe rasta sukaaɓe ɓen ko yuppooɓe tuuɓe ko ñaamooɓe sukareeti ɗum ngartanaaka ɗum acciraama nii no daali haray martaade yeltii Allah tabbitinni ko wiyetee fitna kon permanent e ɓeygureeji ɗum innama amwalukum wa auladukum fitna innama yufidu lhasr innama kala noone no ɓiɓɓe mon no ɓe wayi wo e jawle mon nen ko Allah wi ko fitna ko probléme inna ɗa aya arano on inna min aya ɗimmo on innama ko fof innama amwalukum wa auladukum fitna jawle mon ɗen e ɓiɓɓe mon ɓen ko jarrabuye on ndaarete woni na dokkal laaɓngal on ndaarete woni si o waɗino on jogorike no haaniri noon marsi adna o laakara o si on jogitoraaki no haaniri noon marsaali adna o e laakara o kono ko fitna ko wonaa ɗum ndaareete si marsoye Allah subahana wa taala daali wallahu indahu ajrun azim ɓiɓɓe ɓe jawle no weli sino foti ɗi galleeji ɗi terenji place ji ɗe otoje sortie d'usine ɗi passeport ji ɗi voyage ji ɗi hôtel ji no foti ɓe ɓiɓɓe kañum kadi ko ɓiɗɗo an wonni no foti si tawi noon a korisali jawdi naɓuɗandi ka haani ɗon a jokki foti weli on tun Allah daali a wat tawi a suɓite ga no woodi ɗo ko ɓuri ɗum ɗo lateede kadi laakara wallahu indahu ajrun azimum way madama woni hunde fitna welnde Allah daali ya ngartu situation ko ɗon noon Allah daali wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum kule Allah e ɓe eɗe jawle mon itton sakkaaji jawle ɗen jonnon haanaaɓe jonneede finance on ka ɗe duwa yaade ɗon wata jawle ɗe wonu soodirɗe terenji tun e ɓantirɗi cuuɗi tun tawa darnetaake ka qur'ana hunjee tawa darnetaake ka alyatimaaɓe ne'e ta miskinɓe wallataake tawa ɗi yarataake Allah taala ɗo fuu ɓiɓɓe ɓen kañum kadi wata woni vacance mum on ko London ko Washington tawa wonde hammirta moni kadi ma Saudi ma yaha e duɗal ma jannga wata wonu foti weli tun ƴette ton finance jawle ɗen on formi ɓiɓɓe mon ɓe ɓe woni hunjiɓe qur'ana ɓe woni feewɓe hayran li anfusikum haray ɗum no moƴƴani on amma noon si tawi on tawi naɓir goɗɗe ko Allah faala ɗon ɗe ɗuytoto on tawi haɓitugol e ɓeygu mum wonde e ɓiɓɓe ɓen si feewal welata on onon ko ɓuttu ko tranquillité faala ɗon haray toon suɓita ɗon Allah daali ɗo awa
haray o reere ɗi aya on sakkitori wa man yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ino qur'ana no yewtay qur'ana no yewtay qur'ana wii elle kadi ko ɗo en ganduɓe batal e heege e kolla Allah wi ngaari kadi no dandiraɓe kadi ndeewiide ngen ɗon kan no huuɗi ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar yiite tawi nge yiite wi'aande ɗon ko jahannama on fof wiya kaso kala jiiteeli ɗi fof si mooɓondiri ko ɗum wiyete jahannama jooni noon jiiteeli no e ndeer jahannama on ɓurduɗi wulde ɓay Allah yetti en fi magge o wi noon nde mari cellule ji jeeɗi laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsumun ndaare Allah no yewtiti woote fet e ndeer ɗin jiiteeli sengo ɗerol fof ko fi nde yiite Allah woni wonde fof wiyeteenge nden sakara ladali wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatun lilbashar alayha bisaadat hombo andinma sattugol e muusugol e hurɗinagol leɗɗe yiite wiyeteenge ngen sakara e nene ngen heddinta ɓanndu nge heddinta jiya si ɓe fokkitama naɓegol sakara har hakkunde maɓɓe sakara no fuɗɗi Conakry ɗo yahi ha Amérique no ɓe hewtiroyi labe haray ngulendi sakara o fuɗɗike nanngude ɓe nde ɓe hewtoyaka sakara haray ko ƴiye ko keleti je hewti haray nge ñaamiɓe adorɓe an la tubqi wala tadar lawahatun lilbashar ladali alayha tisata ashar so jetti iwi ka alayha tisata ashar aya hicciɗo ɗon on wama jaalna ashaba annari illa malaikatan wama jaalna iddatahum illa fitnatan on jokkiɗon on aya juutuɗo ɗon haa ta aya on lannoyta ɗon yirtoyi Allah subhanahu wa taala wi in hiya illa dicra lilbashar nde dey nge woni waajitorɗum wonande ɓandinde o yewtiti magge haa ɗo o darti taguɗo on darti fi yiite ngen o fokkitiri wondirgol kalla walqamar walleyli ida adbar wasubhi ida asfar taguɗo woni yiite nge wooliti mo ngiwi dow o ari haa o wooditi malaykaaɓe aynuɓe kippuɓe fi magge e probléme ji leɗɗe ko woni nder ton kon o ari haa o dari sikka lanni taguɗo on fuɗɗitori fi yiite ngen wondirgol jante Allah no yo kalla walqamar mi wondiri e nduulewol walleyli ida adbar mi wondiri o jemma to nde o hucciti yawgol wa subhi ida asfar mi wondiri e o suba tuma o fokkiti soyɗugol kalla walqamar walleyli ida adbar wa subhi ida asfar jawabul qasam ko ɗum innaha layhidal kuba wallahi nge yiite nge mi haalani o wiyetenge sagara ɗo ngeɗo ko jeyaande e ko mawni kon e ko mi tagi kon ko huttini innaha la ihdal kibar nadiran lilbashar nge hurɓinirama ɓandinte tamo wo jaɓuttuɗo dagol e ɓeygure mum ndeeɗo tamo wo jaɓu ɗum tuɗo ragol e ɓeygure mum ndeeɗo Allah daali nadiran lilbashar o wi gati iman sa aminkum an yatakaddama o yataakhar faalaɗo o so yalti joni yo corrige e ɓeygure nde faalaɗo o yo accir no woniri noon kono o yewti en fi majje allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittibaa qumu ila salatikum yarhamkumullah